Dobro jutro. Pozdrav svim posjetiocima YouTube kanala Moto Avanture. Evo, krećem iz Prizrena. Sad je, koliko je sati? 8:30. Jel' ovo? 8:30. Gledao sam da krene malo ranije. Sinoć sam vidio, to je katastrofa ovdje, kao da živi 1 milion ljudi. Sve je puno. Rekao da ti, ako je moguće, malo ranije kreni. Malo zbog vrućine, a malo zbog te gužve. Okay. Znači sad idem prema Makedoniji. Planirao sam... Šta je sad ja radim? Planirao sam da idem u Skopje. Posle toga Tirana. Ali najvjerojatnije ću sve to izbaciti. Znači gužve su haos. Vidiš. I saobraćaj haos. Sad ja ovo trebao lijevo skrenuti, ali nema šanse. Znači ovdje u Prizrenu za parking moraš biti Houdini. Ajde da probam. Ne znam koliko će mi treba da izađem. A gledaj gore. Jer i električara ovdje nije biti lako. Sad ti Jera ne znaju ko ovdje treba ići. Ovaj ga je car ostavio ovdje. U sred raskrsnice. To je to. Znači sad nastavljamo prema granici sa Makedonijom. Pa odlučio još hoću uopšte ulaz u Skopje. Ruku na srce, ne ulazi mi se. Toga mene gore na brdu se puši nešto da nije požar gore. Liči na požar. I ovo je današnja dnevna doza, nema više puta. Dobro,
dobro, ovo nije puno trajalo, možda kilometar. Nije ni toliko. Okej, ne pika se ko offroad. Bogom, ja idem prema onom dimu. Ali idu ljudi i od dima, znači. Ili su se vratili, ili ide saobraćaj iz drugog smjera. Evo ga drugi dio, nema puta, šlape 2. Ovo je nema puta plus požar. Kako se na ovom brdima preko puta tačno vidi dokle je granica gdje je drvo raste. I gore su vrhovi goli. Evo, Navi kaže da sam već se popeo na 1000 metara. Ja krenuo prije malo sat, 40 minuta. Tornjovac, mir, to je dobro. Kako je prijatno voziti krošu. Fino hladovina. Ja sam izašao tamo u neka naseljena mjesta, čovječe, 300 stepeni. Ovdje je 20, koliko vam pokazuje. Sitni ovi brojevi. 20 tačno. Znači, za vožnje dušu dali. Pa ne znam, sinoć mi pokazuje, znači jučer je bilo preko 35. U Prizrenu kaže, za danas će biti 3 stepena toplije. To ti je rerna. A vidio je ljepote od 20. Šta li će me dočekati u Makedoniji, majko? Ne znam koliko je uopšte udaljen Skopje odavde, a ako bi prošao prije podne možda i potrefim da nema gužvere, samo prođe jedan kruz kroz centar i Džalta. Idemo Ohrid. Kakav ramp, garant zatvore gore zid. Okay. Preko granica. Što bi to dobro bilo ako bez gužve sam što prošao. No, neću moći. Evo nas u mjestu Štrpce. Evo ja radim ime, gledaj. Skopje 20 km. Dobro, možda je mogu proći fino. Je ovo granica, šta? Izgleda jest.
Znači, ovo je granica Kosovo, Makedonija. Izlaz iz Kosova i tamo je red za ulaz u Makedoniju. Ovo sad za sad ne ide loše. Vidjet ćemo kako će onaj drugi dio ići. Makedonska granica. Molim? Ja. Lijevo, skroz je Ja. otvoreno. Vidite, no. Tamo gdje vječno sunce sja, tamo je Makedonija, narod i zemlja koju volim ja. Dobrodošli u Makedoniju. 0:11. Možda i bude imao neke sreće sa Skopjem. Mislim sad ovo ušli u Skopje, on zasteški nekako on Skopje. Nisam nigdje vidio tablu da je oznaka grad. Znači sad oficijalno welcome to Skopje. Odmah semafor, odmah crveno. Znači gužva jest. Saobraćaj regulisa. Imaju pravila saobraćaja koja se koriste. Svejedno, samo ću potrebiti taj centar, samo ću proći, pokret snimiti, to je to. Sad ne znam, on nam izgleda kao kružni, mi trebamo ovdje desno, ići ćemo tamo na onaj kružni, obići krug, vrat se pa ćemo ovdje lijevo. Ne znam uopšte, ovo bi trebao biti taj centar, ja mislim. Idemo sad za ovim turističkim busom. Vidi ga, ako nam on ne pokaže šta je, ko će onda? Lavova. Tvrđava. Super se ga tu zaustavlja. Sad ćemo slušat najgaceni, sad postaje biti vrućo, da bi malo izašlo. Pa ćemo, gospođo, jebi ga. Ja sad ovo prođu, ne znam je li ne bilo zeleno.
Vidi se da je veliki grad. Pravo ima strukturu. Jedanaest i 18. Trideset dva stepena. Gradski bus, a sve kontrolovani turistički. Mogu sam pred. Sad smo, ja mislim, ovdje u mjestu Saraj. Kako se ne varam. Muzejske. To ćemo ostati. Da se ne bi mislio posle ima ali nema. Znači idemo pravac Tetovo. Ako ništa idemo u tom pravcu, ne znam je li ide tu ovdje, nisam še siguran. Odošao je pilot unutra. Njih dvojice zajedno imaju možda 18 godina. U Makedoniji do sad nema nešto spektakularne ceste ili ono. Sve otprilike ovako, zato nisam nešto puno snimio. Stao ja ovdje kod ovog prodavača voća. Ako uzmem sve malo grožđe da malo odmorim. I da pojedem jedno, dva grozdeta. Rekao, pošto nisam razmijenio ove, nisam digao ove makedonske dinare, pitao je njega moglo platiti u eurom. Kaže, može, nema problema. Pitao mene odakle sam. Rekao, Bosanac. Kaže, ja, super, i on je bio u Mostaru, ima neke slike. Uzmem ja, ne znam, grožđe, dva neka grozda, dvije breskve, krušku. Rekao, koliko je? Kaj, nije ništa. Ništa, ja gledam u čovjeka, zahvalim se. Preko puta bilo neka, ne znam, nijaša drva, neki nešto je bilo. Hlada je malo bilo. Rekao, mogu li ja to sjesti ovdje pojest koje moram, nema problema, samo ti to. I evo, pauzica gotova. Kirao sam neku sobu u Ohridu, dok sam halsuo to voće. Ops. I sad nastavljamo dalje. Gdje ćeš, Jarane, pa vidiš da idem i mater svoju. Znači, garant smo blizu, pa evo, albanski zastav pići. Žmigavac ništa, ha? Ajte i vi. U materu. I ništa, on Jaran vidi da ja idem, jebe se njemu, on izlazi, ko bi vas stan ti da ja izađem. Ovdje sve naopako. Ovdje imaju prednost oni što izlaze iz parkinga, a ne ovi što voze put.
Čeći, kako teče ovaj kanal? Ko rijeka. Šta ćemo ovdje sada? Ajde, ako malo stav tu da se raspita. Čeći, kako je klizao doli put. Ovo je Titin asfalt još uvijek. Odradio prije 20 godina svoj posao. Moram je svidio kako pila za sjeću drva pići. Multifunkcionalna vozilca. Em sjeće drva, em svijet kako zuje. Gradska vozilca. Evo te ovdje moraš dobro paziti. Kamaru vozila nekakva djeca vozi. Sad to te marne ovdje, udarite. I hajde ti sad s njima raspravlja ko je kriv, ko nije kriv. Ne znam. Palio šofer klimu, otvorio vrata sa strane i zavezao i još šnjurom negdje vam iznad migavca. Da se ne bi slučajno klima ugasla možda. 33 pokazuje. Ja nikad da imam kameru upaljen kad djeca pilotiraju. Još policija stoji i pravi zapisnik nekome. I dva momčića s nekim kvadom proleće ko zuca. Šta je ovo, autobuska stanica, ćemo ići dalje. Ovo je vruće. Ne znam je ovo sad već područje Gostivara, GV su tablice. Ako je to Gostivar, nema ništa drugo mi napadne. Kada je cijev nega pukla, sad imam sve klizavo. Znači, sad tabla da sam izašao iz Gostivara. Sigurno sam negdje. Kako je rekao? Krajem. Što voda curić? Pokraj Gostivara prošli. Nekim rugom. Sad je bilo tabla. Ohri 92 km. Kakve sam sreće, više će postati. Već koliko je vruće, ove ručke se lijepe. Ima se topi. Sad je ovaj put malo bolji. Može se malo bolji voziti. Malo brže. Čovječe, koliki je red. Ja rekao, ne znam šta je ono bager. To, care. Znači ima iza njega jedno 5 km red. Nema 5, ima 3. Znači idemo prema Kićevu. Ili ovo sad ulaz u Kićevu, tako nešto. Znači kroz Kićevo smo prošli. Sad je bržom cestom sa dvije trake idu, bila 2-3 kružna toka. Samo pravo, bravo, bravo. To je to. Ja mislim da je sada Ohrid sljedeće veće mjesto. Sati je 2:30, tamo da stignem da se okupa u Ohridskom jezeru. Kako je ovdje asfalt istrošen i valovit od kamiona, od tereta. Samo se osjeti kako se zove Anti-Šlajder sistem zadnji točak se aktivira zato što skače jednostavno.
Ulazimo u Ohrid, nema više ni bateriju kamer. Gore se vidi neka stara tvrđava. Nek snima dok ne stane sam od sebe. Koliko se u redova parkira ovdje. Ti ne znaš je li ovo stoji ovdje, ide, što je ovo? To je drugi red parkinga. Znači... Ovo ćemo samo skrenuti desno. Ja naravno moram gore dok ovi izađu. Ona jara dole stoji na raskršci, uporno i ne mrda. Gužva gor, gužva do. Neđe ovo na brdu. Kako voda, kakve zajebanci, kod se vrat posle. Gdje je ovo kako ti je? Hvala ti, hvala ti. Tamo gdje vječno sunce sja, tamo je Makedonija, narod i zemlja koju volim ja. Dok Vardar grli polja zrelog žita, ponosna i gorda kao gorska ptica, pjesmom je svojom zemlja da očarala srca sva i vino sa izvora njenih sad pijem ja. Besmrtna ko srce što vjekovima bije, tuđinska nikad ona bila nije. Zastava njena nek se vječno vije. Kad si sam, kad je sve tužno
dužno ti se sjeti nje, Makedonija ti pruža ljubavi sve. Kad si sam, kad je sve, dužno ti se sjeti nje, Makedonija ti pruža ljubavi sve. Kad si sam, kad je sve, dužno ti se sjeti nje, Makedonija ti pruža ljubav. Hvala svima vama koji pratite naš kanal i tim podržavate naš rad. Pozdrav svima koliko vas ima.